Hello and welcome back to BK Logi and welcome back to another reaction video. Ole Sopis and Sangams DM lang ako lut po paipete reaction bowling a request tamkiin episode jong chom na saving ai la tu chung chu na sai hola so episode khat chu ai vet khom deu ye lockdown 1 kiti hin lockdown chung changa episode adang jong anai hum I'm not sure kaya po na IPP na lutu chung chu lockdown 1 chu bet khom deu ye lockdown la ya chu hin kho thu sim tam ta om so he chu lut pu pai pe ten hoite sela depik abol hoyam ho episode la so na through comedy ole IPP na lutu chung chu lockdown 1 by lut pu pai pe if do we let's start. Lockdown 1 duty po no na duty lo ha lockdown koi ma ki lu sa lo he tu lai ki ven hoi lo hin pulu khan ate nung chi jingon umo sa hin lâu lẽ khai hilan lang pharmacy hong ka lo jing ga chatango hi banga ki dammo a min khusung min get sima leitul chang ki phathei lu hoi lai lu na se ham da to le kha choi la chun min na lu sa nan te da to le kha choi ho alu sa na ve ti ve wang ve ti ta ta Pipinal hawa ipipi natin ya gen ho tay na kha yung ha gari yang cycle jong ke nga chi ho chan ya ki kha he koi ma ki lu sa lo he no mo se he o ne ho chi ti ki hawa ki bi gam ta lo du ne min bole ti ki bole chula yong pi ke kha nai me no mo se he o ke nga phallo cycle nga phallo gari nga phallo cái chi nó khát cái hết cái chi độ thâu rồi ai ya đây xong chưa pista yung ki bole ta nhiều like giờ đó bồi na hello lockdown hết rồi pinong bola ni la ano ang gari la phallo cycle la phallo kyang lam yang phallo ai chi ja ila ko ngi la ai bi si yong la chi bi ka se cycle la chiong ki phallo ke nga chiong ki phallo gari ang ki phallo palum chan ja ki phallo to kan be ra ye social distancing hello mi ne bi je gu please o ko ra social distancing ngut cho na ka hi pang ju cho ai bi bi la ong kum ta ring je ho ta ri chi la duty la pui pi phachu ho mu tum len nei pon corona na test na ho la nei pon avai kha to hu le thima sapen de nei boi la nang pi min bole ti ja ki bol jala min a sei boli chuma sei ki ngai tu hi gol ro nai chuma kinu le anang zo chu sei ngai lo nei chuma government in duty ki pu vin ban tingam lo mi li la vin ti bo chuma a kho pen ho vin ban chakai ta lawa police popolang ka vai tal de re bo ti ding ki yala ti ki wa chuna nu shida ha jing kan sa ni ki ho thu te ki a la ko na kha ke no le iti an mian chang ki cho ding iti ki cho thai ding non supply yo jo nau ko sung ti government in apa siu dinga bo chu phatya zui he hen di chu avum ma wal ho lo de nang se yong hi adi na khat om bo we ale ha na chi gu nong to nin ha ding an chang ki cho ye ka ti chu kong pe pe de ele ka ni nong pi din na ka ni nong pi lo le me ki ha he be na chu bui pi ta lo dang ki chai lang le ki pin ne be ta long khan wal he ji da ka ni nong pi ri ya ka la ne cho ong so lo ji da ase yer ka hong tim emergency kharam me emergency lockdown hết rồi
hello no dam lo hi chu emergency lo ko galar chu ta ton le khai le tang to le khai le koi le khai le the hi beta a chi nong te te lam pi dang a chio la pel mang the put ki pi ki sei nam ka ti chu corona hung hun ma sanga hi ki bil gam te te yong san gul nga police on kit oi ku ta ko ding te na thot ni ta hello boy ni ko hello dam lo ko mo che boy dam lo ko mo hi boy ta ton le khai ve boy Doktor lekha kicha bibalanga ngo khulanga khusung ge da ting hon ilut sa theilu ya chhelanga hi kahung ki u do chu boy ipi thum ya la doktor lekha chana lu sa lu chula hoilam seta khusung ni hon ge da sim wa ilut sa theilu chula hen lekha kicha la kicha bata kom de ti chu chi isa kon duty ve ta ke ga chin ve ta Kaya sana la duty na po. Kaya sana la duty na po. Dito ta. ai ha Na ziding sana ziyo lo hidan dan ta. Papi ke Oh, palu. dia la bot kamu la tong khan na hai bong lep lu na ma Zong san pase holoin duty ka po etiwa. Nanu lo la ka chile. Gol chi ka khung khai tha le. Police hon man gu chai hi sa. Sapa ka zong den ai den. Zong san gol hi chi pasai choi ki I thei na ve ta hung dam phat phat la I thei di chu ai dan in liu di pu vin tin mi tam ta kin hon di la ma vin an chang kyo ble la mi tam ta hu vin amo la be ya chim chi ngo ke te he na sei khai. Ho in kai lo di wang cha ikilung to hi ta chu. Adang wang chu zong tabang pe hiu chu. Ana yang chu. Hilaya na hung wa nga si ho in kai di kitile lockdown na ti ding chi na tu chi ti le nang na ga pot do na thu chu la ne lo han ken medical certificate ki cho ya ki chi hi chula nang ho ta bang zong wa cha bai ho ya hi boi ten ho mol ki ne lo he ina chum sia pachen thu nang ko ma chom khabiu jinga han kitya mi zo wa chwe ora ni sei ro ken ba jin thu ne he nom le ho in ke hon lai chi I pi na bol hi yo lockdown ki sei ma sanga chu ho ya na chi ya ho ya na wa le yo pa thi ni thi kun se sha hol di lo I chi kun bia pachini bia yang chu thil pha khai su la a pha pol ka ti yo I tum pi ding se yel di lo pi je nan pe ta social distance ne lom nin bi gut ke era chichi ne ti le social distance ami vo dan long ka he di ju kan ka da ki ji su ne social distance ke ka ya ho ke ka ya social distance hoi sel social distance ami wo da nei anu boy tu chung episode chu nui na ding at tam wang chu tam lo ya hi jong le COVID-19 lockdown la ya aho sung sungai ta mi pi ten I pi ha gen theina za chom ni to dhan ho chu hi cho la chu thamsa khat chu highlight a bol ho chu na tu chung episode a chu ke jong to aka chen namuna khusung lam kai ho to kaniki bui di sala rehi chida bang blockade a bol ji wa chu na
nasata kan ki boy de sala de kyau so IPP na ile hitia chu gen theile le ha san chom in to wa ai wanga chu pathenin ipiti ka saidam achai na chu covid 19 chu su manga to hi nopta yum thujong hi long I gela le chun chitabang pandemic hi anato kha generation ki so ai lo hi I think we are lucky to witness that lang hara sai nga chu inungel ke rai le ka tina ole hanu boi tu chu episode so with that adios